Ako hoćeš da napraviš neko jelo, neku pitu, neku čorbu, razumiješ? Ako ne znaš kako se to radi, ima, brate, recept, pročitaš recept da ti to napraviš onako kako se to treba napraviti. Da ne bi slučajno posolio neki kolač ili pošećerio neku supu, razumiješ? Neku čorbu. Ima, brate, lijepo recept, uzmeš recept i po receptu radiš. Osnovno, elementarno, enciklopedijski rječnik političke filozofije. Znači, enciklopedijski rječnik političke filozofije, Jarane, hoćeš da napraviš državu, republiku, onda vidi kako se republika pravi. Znači, osnovna stvar, elementarna stvar. Šta sam ovo nagazio? Elementarna stvar u pravljenju jedne republike. Djeca to znaju u školama, ali očigledno njihovi profesori, koji su to pametnjakovići izmišljali, ne znaju, nisu savladali gradivo. Jeste ta da prvo, da bi nastala republika, mora prestati monarhija. Znači, moraš kralja očerat. Pa Boga mi i na giljotinu, ako treba, onda nastane republika. A republika propadne kad se postavi kralj, kad dođe suveren ili se neko proglasi kraljem ili imperator. Znači, ne može oba dvoje. Imaš ovo, ne mere ovo, bačaj. To niđe na svijetu nema. Ovo sad što ću vam pokazati. Znači, oni nisu ni ovaj riječnik. Evo ga, vidiš, ovdje, znači, imamo grb Republike Srpske. Znači, Republika Srpska ćirilicom, Republika Srpska latinicom, pošteno. Ne radi se o PC-u, ne radi se o kompjuterskoj industriji, već se radi o RS-u, Republika Srpska. Znači, tu imamo još i vijenac od hrastova lišća. Hrast je bio sveto drvo u Slavena. I šta imamo? Imamo 2 krune. Šta će 2 krune? Nije jedna, znači, ne jedna, nego 2 krune u kontekstu republike. To niđe ne ide zajedno. Šta znači te krune? Evo pogledaj, šta znači ova kruna? Ovo je bolan tvrtkova kruna, ba. Ovo je tvrtkova kruna sa ljiljanima. Tvrtko se bolan krunicao u Arnautovićima, današnjim, to je Milama, sa krunom, sa ljiljanima. To znači tvrtkova kruna. Čija je ovo kruna? Šta je ovo kruna? Pošto su Karađorđević i Obrenović bili samo proglašeni kraljevi, a jedina srpska kruna koja postoji je bila ona od Stefana Prvovjenčanog, znači od Nemanjića, koju je papa dao Stefanu Prvovjenčanom, znači kruna, korona, vijenac, ovjenčoga. Ta kruna je završila opet u posjedu tvrtka. Znači, opet to i jedna i druga tvrtka je bio 2 puta krunisan s 2 krune. I jedna i druga kruna su u Bosni kod kralja tvrtka završili. To je nešto bosansko, svaka čast. Ali šta će bolan kraljevski simboli na simbolu jedne republike? To niđe na svijetu nema, ba. To je polupali lončiće, razumiješ? Nije to smiješno, ba. Nije to smiješno. Ima još toga. Evo ga. Grb Republike Bosne i Hercegovine. Znači, opet, ovaj grb sa ljiljanima, on se veže za jedan period kada je postojala Republika Bosna i Hercegovina. On označava republiku. Gdje će opet kraljevski simboli, molim vas samo, evo ga. Znači, to je grb dinastije Kotromanić. To su bolan aristokrate, bolan kraljev, velmože, bolan vlastela. Ne ide bolan to sa republikom. Čovječ, ovi isti bolan ljiljani, to su anžujski ljiljani, to je Louis bolan imao 14. 16. i onaj. Bolan revolucionari kad su napravili Francusku republiku, bolan su ovo skinuli, da ga nema bolan na fasadama, u knjigama, niđe da ga nema, jer to bolan simboli kralja, bolan. Ma ne može to tako, imaš ovo, imaš ono, ne ide ovo
ovo, republika ne može imati kraljevske bolan simbole i ti ne možeš imati kraljevske simbole, a još nemaš ni kralja, ba čovječe. Ja ne znam, to niče na svijetu nema da ljudi pojma nemaju šta je. Ja ne krivim Raju. Raja voli, neka Raja voli ovaj grb, neka Raja voli onaj grb. Ali ja krivim one što su ovo izmislili, dizajnirali i prodali ovo Raj, razumiješ, koji pojma nemaju da republika ne mere ići bolan sa kraljevskim simbolima po definiciji. A što je Raja nepismena, pa ne znaju ljudi šta znači republika, a šta znači kraljevstvo. Da jedno drugo isključuju, ne idu zajedno, ne miješaju se, isto ulje i voda, ne mogu se primiti, kod nas se može to čorba odmah se zakuha, sve se pomiješa, ovo, ma ne ide, ovo, ne mere ovo, pa razumije, ne. Kod nas može. Zato mi jesmo bolan. Zato smo mi zatuca. Zato smo mi ludi, ba, što ne znamo šta nam, ne znamo gdje smo, jesmo pošli, jesmo došli, sve nam se smiješno. Zahvaljujući pametnim ljudima koji očigledno nisu bili dovoljno pismeni, pa makar i riječnik političke filozofije da pročitaju, da znaju da ne možeš ti simbole. I što je heba čovječ, tu niče na svijetu nema. S tim simbolima istog kralja se po glavi udaraju, hoćemo republiku, a ne možeš bolan republika, ne možeš bolan autogol, offside, sviraj penal.